Live update nguhaye ikaze, reka twerekeze ni makuru y'imikino, aho kuri uyu munsi ikipe y'igihugu Amavubi y'u Rwanda agiye gucakirana n'ikipe ya Nigeria mu mibare isa naho yabaye ibihekane. Bimeze bite rero? Nubwo habura amasaha makeya ngo ikipe zombi zimanuke mu kibuga, dore ko zimanuka mu kibuga ku isaa 12 zuzuye hano i Kigali, aho u Rwanda rugiye gukina na Nigeria, ariko ku rundi ruhande ko hari umukino wa nyuma mu itsinda, ikipe y'igihugu ya Benin ikaza kuba yakiwe na Libya. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rufite amahirwe angana na zeru, ariko ashobora kuzamuka yongera ku ijana. Abagabo bane bavuze ati uwatomuzi cyangwa se umupfumu upfumura kugira ngo ibintu bigende neza. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rukeneye kuba rwatsinda Nigeria, ndetse rugategereza ko ikipe ya Benin yaba yatsinzwe n'igihugu cya Libya. Libya yatsindiye u Rwanda i Kigali, ubundi rukerekeza mu gikombe cya Afurika. Gusa mbere y'umukino nk'uko ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Nigeria ni Bazivamo Christophe ejo yasuye ikipe y'igihugu Amavubi, atangaza ko u Rwanda rufite amahirwe menshi, yabonye rufite morali. Ikindi Nigeria ko ifite amanota 11 yamaze kubona itike, nta kintu iri kurwanira. Iyi Nigeria ikaba ubushize yaranganyije n'ikipe ya Benin igitego 1-1 muri Nigeria. Kuri ubu ngubu byitezwe ko abakinnyi benshi b'ikipe ya Nigeria baza kuruhuka, ariko nanone akaba umutoza wa Nigeria yabwiye abakinnyi avuga ati turabizi neza ko Nigeria ari igihugu cy'igihangange, ntabwo mugomba gukora ikosa na rimwe, ntitubatsindwa muri iyi mikino, ariko mugomba kuza gutsinda. Umutoza w'ikipe y'igihugu ya Nigeria Augustin yasabye abakinnyi be kuzamura urwego ntibasuzugure umukino bafitanye n'Amavubi kuri uyu mugoroba mu gushaka itike kujya mu gikombe cya Afurika y'umwaka utaha. Nigeria iri bwakire u Rwanda saa 12 kuri God's Way International Stadium. Yarangije kubona itike yo kujya mu gikombe cya Afurika muri Maroc umwaka utaha, aho ari kimwe mu by'umutoza wayo ashingiye avuga ko badakwiye kwirengagiza. Tugiye gukina umukino tutaratsindwa muri iyi mikino, bityo tugomba gukora ibishoboka byose tutsindwa byaba ngombwa tukanganya. Nigeria ni ikipe yubashywe kuri uyu mugabane, habuze gato ngo itwara igikombe cya Afurika cy'ubushize. Nigeria iraza gukina uyu mukino idafite n'umukinnyi w'ingufu za mwamba zayo, harimo Ola Aina, umunyezamu Stanley Nwabali, ndetse na rutahizamu Ademola Lookman, mu gihe byitezwe ko Victor Osimhen ari buze kuruhutswa mu gukina imikino yose muri Benin. Mu gihe uyu mutoza avuga ibi ngibi, ariko ambasaderi w'u Rwanda yavuze ko afite icyizere ko yatsinda Nigeria, ubundi tugasigara tureba uko bimeze kugira ngo tujye mu gikombe cya Afurika. Amavubi asabwa gutsinda umukino kuri uyu munsi, ubundi agasigara asenga, hashimo akantu ko gusenga kugira ngo arebe ko Benin yatsindwa na Libya, ubundi bakurikirana mu gikombe cya Afurika. Nubwo impamvu ugomba gusenga cyane ni uko Libya iramutse inanganyije na Benin, byaza kuzamo ikinyuranyo cy'ibitego, dore ko Benin yabasha kudutsinda ibitego bitubuza, mu gihe igeze Kigali tukayitsinda 2-1, ndetse kuri ubu ngubu tukaba tuzigamiye ibitego 0, mu gihe Benin izigamye ibitego 2. Ni ukuvuga ngo nubwo twatsinda Nigeria turasabwa gutsinda hejuru y'ibitego 2. Ngo ikipe y'igihugu ntabwo iratsinda umukino n'umwe mu mikino 5 ariko gukinamo n'ikipe na za Kagoma za Nigeria, aho amakipe yombi yari yanganyije umukino uheruka ubusa ku busa kuri stade Amahoro. Tuvuga tuti abanyarwanda tubifuze intsinzi yamamaye mu mahanga, twizera neza ko kuri uyu munsi araza kuza gukora ibikwiye. Live update tukuzi ibintu kuba 5/5.